Dan sebelum tibil kulub kita keluarkan buat Anda semuanya, kali ini yang terpilih sesuai permintaan dari Sohibul Hajah ada Sholawat Jibril. Yuk kita nikmati, tentunya kembali bersama Pelangi Nada selalu di hati. Ya Allah. Laris-laris, amin. Pak Kaji jenengan buatan wangsul. Mirsani Rien. Oh iya, siap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sholawat Jibril kita persembahkan keluarga besar Bapak Mas Ruka. Monggo sarang-sarang bundaku. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
kasih. Syukran ya Umi Safara, juga Uci Jamile, Nuni Adifa.